Id ganitama, om id ditanak, om di spiritu tabitua. Amen. I gracia di Tuhan Yesus Kristus retoko, om id kekinapandi kinaingan, om id kepisaan di spiritu tabitua, nyampai na Diosu salviavi. Nyampai sinubano. Tekne ko ngavi, kana mengakun da dosa ngavi retoko, om kapatonda na di retoko sendi, da mamalamai di katapatan tahom lati tabitua. Mangakun zo, dedi kinaingan tabakas,
Om de Diozu o te pinay ngavi. Dono ka pamidoso zo kozo. Id pamusavan ngaviku. Om id bos ngaviku. Idunu inay maanku. Om idunu I aku na ngazanda mimang. Mazakno da hasaku. Mazakno da hasaku. Mazakno da hasaku tagazokozo. Itina pogi. Do makinsian zo di Mary. I obitua painti hambus hahangay. Salve a vida tasab om sante ngavi. Om Diozu te pinay ngavi. Do sumambayang mentok dogo. Dari Tuhan kinoingan datoko. Kikosenan da dari datoko ikinoingan tafakas. Mamahiyong do dosa ngavi datoko. Amo gabit datoko dari kapasizon selajur. Tuhan kasihanay no. Kristus kasihanay no. Tuhan kasihanay no. Kebentugan dari kinaingan idi takapas kozo. Om pibabasan do Tuhun ngavi tangavasi ke gigi navo do itana. Mangazo zikadiaw. Menongku au gigina zikadiaw. Sumamba zikadiaw. Membantu zikadiaw. Manak zikadiaw do kepadang ketahuadan ngavi. Mentok kebentugan nu tegaso. Tuhan kinaingan, lajak pensyurga, oi kinaingan tama tapakas. Tuhan Yesus Kristus, tanak nanak tointe soon. Tuhan kinaingan, domba di kinaingan, tanak di tama, mengidu kedidoso ngavi di pemagunan. Kasianay do idagay, mengidu kedidoso ngavi di pemagunan, toimo o sembayang sa. Pino ikaw kadi abananan di tama. Kasianay do idagay. Tu isisiyaw no iso tabitwa. Isisiyaw no ituhan. Isisiyaw no itakapaskoso. Jesus Kristus. Miampay di Espiritu tabitwa. Idi kebentugan di kinangan itama. Amen. Kano sumambayang. Isyaho do au ikotunut montok dagay do mamazada di bos do kinangan moy do kapapotikit di takanon isyazu oi tepinay ngavi omasiti do mamihi mantad diozu sondi do tuhun tavasi ngan no pono di spiritu
om do kabahan. Patakon dagay o kalaja diti doit diho. Do tumihombus zikoyno, do tumak doit sambayang, om doit kotoynan di bos. Sabi doit tinimongan di do nakotumbozo do atak diti om minamihi di Stephen. Sunghun kusay no pono do katumbazan om di spiritu tabitua. Sungvian di Philip, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, om i Nikolaus do Antioch, i suminuang do adat Johode. Ovito no dioho zioho do di apostol ngavi, i minanambayang om pinapakama do pahat dioho doit dioho. Ino pa bos di Tuhan nga tuminihombus do tuminongkop. Ino pa makiki iya ngavi it Jerusalem nga guminumo kozo. Om agazo tinimungan di padri ngavi do pinapatak dioho sondi doit katumbazan. Ibos di Tuhan patahwadan doit kinaingan. Idagay noda o koginavano oy Tuhan domaso zikoy papahansan di sabiavi kahansananza doit diaw. Idagay noda ako ginawano, o Tuhan, damaso siko'y papahansan, sabiawi kahansanan sa doidiyaw. Pohonggoo no konsikan Diyosu doy di Tuhan o itong atuhit ko ngavi. Tukaza no po nga kosudong no montok do ginavo tongohi. Panak no do kaponong katahwadan ngavi doy di Tuhan do itong kungon. Miampay di sundatang di opot otobuk hazay no isido. Idagay no da ok ginawan no oy Tuhan domaso zikoy papahansan di sabiawi kahansanan za doy diaw. Tu bos no po di Tuhan nga ohi omiho hansanon ikalaja ngavi daw. Ituhan no po nga guminavo do kotuhidan om kotunudan om mamonu do vinaun miampay do koginavan daw. Idagay no da o koginavan no oy Tuhan domaso zikoy papahansan di sabiawi kahansanan za doy diaw. Mintong ituhan doy di mamantang ngavi di sido. Doy di humansan ngavi doy ko ginavan di sido. Do manampasi do kodudu va ngavi dioho do mantat kapatazon. Do popoti hombus dioho do poin pasi do ontok ponon hausan. Idagay no da o kuginavano oy Tuhan domaso zikoy papahansan di sabiawi kahansanan za doy diaw. Pembacaan mentad suat kaisa di Sancti Peter. Ituhano ibatu poin pasi, zinadaan da tuhun ngavi, ngapinihi da kinoingan, au kozu doi disida. Insamo kono disida, moy da iziazu, i kepadrian tabitua, i papahubuk da kahubukan, doy sunduban inadadi di Jesus Kristus do otoymo da kinoingan. Nga iba tunogi ngavi da poin pasi i kapapadadi do tizanon da don sunduban. Miaga di bos ibuk tabitua. Bio no do pengkuazo do papavihiu da Zion do isa batu pisuk tagazo gatang
Inapihiku, inapatuhun, papahapas, do inapatuhun, papahansan, da kahansanan daw, do iditi nga au kabubuang. Kumuzon no po dina, nga dumuntok Diyosu ang atumbazaan, apagon ko zo dahogo di. Nga montok did aw ang atumbazaan, inapabatu, zinadaan, di mamamama nga nakatahang no, did batu tagazo, isa batu kasadwan, isa pampang, ikapapadunsong datuhun ngabi. Kasadu izyeho di, tuaw atumbazaan izyeho, do idi bos, nga nung ikatutukon, ipainganda diho. Nga izyezu no po, nga itinaw na pihi, ipadri ngabi, dadon laja, tinaw na bitua, iiso tinimungan datuhun, nakapidan, da humozo, hozo kapaazan, ngabi da kinaingan, mamoho Diyosu, da humabus, manta di tatubong, kuma da dininavaw, kay mazaan di sida. Ibos di Tuhan. Midembos Jesus, izono ilahan, ikatapatan o may kapasizon. Ay so sangunguhun dakanu mikot day ditama nga mamaza no dogo. Tuhan miampai Diyosu. Pembahasan mantadi abal tabasi tabitwa sinuat di John. Bisa na di Jesus makiki iya ngawi daw. Kada patumbasay ginabang ngawi Diyosu do otigabo. Hansan kono da kiningan hansan nagi da dogo. O gumu o hinimput dahil hamin di ama ko. Nungokon kaingka nga nasundan ko na matu siyazo. Mugad zo na di ang mga ipapaton na do tizanon montok diyazo. Ang kaugad zo po, ang kapapaton na do tizanon montok diyazo. Gumuhi zo bago, do magkabit diyazo miyampay dago. Mo'y dahil nambozo, dayho ko nagida. Kayho ko dilahan kumaday kaysunan ugadan ko. Pobos na Thomas. Oy Tuhan, awzi ko'y na kayho, dahil nombo o ugadan no. Dari pa yung kwazi ko'y di na kayho dilahan. Pobos no i Jesus. Izo no ilahan, ikatapatan, ikaposizon. Ay so'y sunghun da ka numikot da ditama nga mamaza no dago. Nung koyho ko dago, koyho ko nagi ditama ko. Mantad da timpo diti, koyho ko disido, no ka kita disido. Pobos na Philip, oy Tuhan, pagkita na si koy po ditama, masantaban si koy na di. Ahayad zo na damiyampay Diyosu ay Philip, kadi Jesus dominabos di sido. Ang kapkal kawi da aw koy hodago.
No kita no podogo, ngano kita no ditama. Dari poin kuo kau na di nakan mo bos do pakito no zikoy po ditama. Au ko ina ko tumbazan do izo ditama itama idogo. Ina po bos ngavi po boson ku da Diosu nga kon ko po boson ku do miaga ko mantat dogo sendi. Itama i pengizon idogo. I masa menodo di kelajak di. Mositi au tumbazan ko idogo. Dontok mo bos zo doi ditama zo itama idogo. Katumbazai no di do mantad koin tahangan do kalajak diti. Nung okon no ko mantad sabab do subay. Poihon ku siya zuto tepot. Isay no po ia tumbazan idogo. Ngakano memang i kalaja iman ku sendi. Agak-agak zo po kalaja ngabi angazan ni sido tu mugad zo na di da ditama. Ya baltabase di Tuhan. Tepenai ko ngavi, id suang do katekismus, do penambasangan the Catholic, Catechism of the Catholic Church, kiba iti definition ko kumay do penambasangan. Penambasangan no po isuang do katekismus penambasangan do Catholic nga iti mo penambasangan nga akon ke bangunan tomod, akon ke building nga tuhun do kinoyngan. Kumoduvo na po, penambasangan na po nga tinan di kinoyngan. Teka the body of Christ. Kumutalo na po di nga penambasangan na po nga temple of the Holy Spirit. Teka tizanon di rusod tabitwa di kinoyngan. Summary, teka summary da penaturukan na penambasangan iti. Penambasangan na pa nga sa tako. Tuhun inong apansu penambasangan iso toko na politi nga kibatahu definasi tay ka quality na toko. Ya toko na pa nga the people of God, the body of Christ, temple of the Holy Spirit. Mulong pia tabi ko ngavi dating politi penambasangan iti bangunan da penambasangan toko na pa nga pentutup nga iso toko ginabor toko ikapo season na toko nga tamemo pengokab. Montok di kiningan, montok tuhun ipaganakan, o montok nati sendi. Ina pagito munang katutok di kiningan, tiba ko ngavi, tutame may kiningan, teme may takaw, ito hunang apihi di kiningan, do mamalamay, musiko, unang katuhod, montok do kaginavan, di tanahak, di kiningan, montok di takaw. Ito pambasaan dato bitwa, inang takaw, di minggo diti, iso the greatest love of God. Agazoko so iti, kaginavan di kinengan mantok takaw tu nung naong takaw ibos do tabito di kinengan di tinu di nga kadi Jesus the pinapobos kumadi makikia nga daw mugad zo papasaday da tampat mantok di Yesu sang yan zo no po kaikot dot itampat di man ko pasaday itampat di mahek zo vago instant daw biton ku Yesu day tampat di. Nung nalatian to ko tinga mantok dago naikot ginazo ko ginavan di kinengan mantok da takaw tu nakasadya na di sido tampat mantok da takaw instant daw isa ino po inasangano ko nga awiton ko dayho ka do hinanggo zone po nga Yesu nga dayho ina po git ko ngavi ipambasangan ninang toko do minggu diti nga pinapo ondom da takaw do singkuo ginazo ko ginavan di kinengan mantok da takaw. Sengan pa nakongaw Philip, take Thomas, nga kiba tuot di Thomas Philip. Pagkuto ko mangay da kuha ka di Thomas, kuha ka di Philip di pambasahan diti, nga on naman to ko, iti na pa context da sengan ni Jesus da minabos diti nga ina pa Injil, take a Gospel, Saint John, nga last supper na pa nga washing of the feet.
in the synoptic gospel nga the last supper, breaking of the bread. Nga matok na pa di John nga pembasuhan kaki menghayung dagakod konteks diti. Kamusta na pa di nga last moment of Jesus' life. Kadit Thomas, pengko gadi izikay da mugadin na tizanan dino. Azikay katunod. Kadit Jesus da suminembari Thomas, izona ilahan, izona ikatapatan, izona ikapasison. Nuno kamazon diti lahan, nuno kamazon diti katapatan kapasison. May takaw intangay. Tasiso iti, da kanu takoda da tumano di Jesus, katutun di Jesus, dahil kapasison da takoda manikita daw. So nga na pa Jesus di minabos, da izona ilahan, nga igaling di boss di fariditino to, ito na pa context da pambasan da Injil diti nga, sangyan da natoda di Jesus da minangahyong nagakod kumadi makikiya nga bidaw. Ondom takaw, da inapan Israel nga kalaja na pada supo diti, kalaja di paling osibo no. Ago mo asupo, try kuli-kuli domba ngabi, kuli da tuhon di pangapovang de Israelam, inapa paling renda, try osibo kalaja nga manusia nagakod. Natoda di Jesus iti. Kumadi makikiya nga bidaw, nga isa pasan daw. Isyoso, nga monado nagi. Isyoso nga manusi mga hiyong ko nagi nagakod kumatiso tiso. Ipaganakan ko, isa cabaran tayo perkara yang paling susah kita buat adalah untuk membasuh kaki, untuk mengampuni. Inapa gitu, nung nakatutunta ko di Jesus, lahan, isido lahan do kaposisyon do takaw, nga may tako todo iti panantudukan di kinengan, tu ikinengan sendi, nanuhu iti kumadi makikiya nga bidaw. Sa tako nga makikiya nga bidi kinengan, dan banusi dagakod magi ampun magi sosok kadung kumatiso tiso it kaposisyon do takaw. Ipambasaan da kumayso, inang otako nagi, dahil minggu diti, ako kami nagi, da panantudukan, do pengkot mano di Jesus, iti Hellenis, ngabi tululuhu, tuhun ngabi da Jahudi, komplain. Kadisido, nakuha kaya iti tuhun da, iti Hebrew ngabi iti Jahudi diti, tu manuhong nopod tuhun sandi. Nakuha tu ay sa manuhong diti widow, iti tangondo di napatayan da sabo. Napatayan da sabo ay sa manuhong. Tidak adil. Kung ano pa di apostol ngabi nga, kiba meetingan, iso keputusan da natoda di sido, memihikaw da tuhun di di timungan Diosu, iti dapat tuhun diti nga itino manuhung kuma di the widow ngabi. Iti na po nung intangan toko kalaja da penamazangan nga kalaja da deacon di paguluhi. Tahu na kalaja da deacon di paguluhi. Kaysa na pa nga to take came kuma di widows, orphans, to the poor. Gisam da bayno nga kakal pa penabasangan sa toko the kiba iti spirit the manuhung kuma dituhun di anawim taika widows, orphans, tong masikin. Itinabag ito isa kuasa da spiritu da tabitwa pinatahak di apostol ngabi ito kadi apostol sa toko no apostol no pa nga kapiti hambus da papakabal di kabal tabasi da tabitwa di kinengan. Nga mantok na pati tuhun na pihi iti deacon ngabi nga manuhung in pastoral. Ikato ko nagi tapos ko ngabi in panamazangan diti to pamalhawan na padikiningan mo takaw nga magisusubay nga isot mi sila takaw. Mo bangun da panamazangan, papatuydong da panamazangan, papatuydong da kapasisyon da takaw, da kanu takada pinsomok o mitutun di kinaingan. Inagi da tempo diti, napimanan pada sandi da tempo da PKP diti, au da kahabus, au da kasomo da tambahut ngabi, umat ngabi, nga ang sikaw ginabadagay dati, the director ito, tikit-tikit ko suwabon, sodopon, kipapapata do takanon. Tidak pernah kekurangan. Kemudian na nga, tuhun umat di paroki the St. Michael diti, ako na pa ko nakatutun,
nakalati do penentudukan da panabasangan nga paimpasino. Paintapasi iti penentudukan da kinengan di keposisian da toko secara otomatik. Tu itu da kami da grasya di kinengan, Roh Kudus da kinengan, igalin di bosku di pagului, di tinudi. We are the church, we are the temple of the Holy Spirit. Tu automatik toko da otodo. Ipenuhuan da kinengan tanpa diarah, tanpa disuruh. Ino simbol teka tanda da keginapan teka the Holy Spirit working in us. Sumusut na nga katapatan. Nuno kamoy di kinengan da katapatan. Katapatan na po nga miga lagi di penguhatan di Philip. Kadi Philip nung mugazo da kumadi tama nga auzo kogad nung auzo katutun. May zikay gyapay ho santaban zikay da. Kalau ko bagitaw si patuhan, kami po sati. Kadi Philip da minabos. Nga kadi Jesus, tikit-tikit ta daw, kapingang pay dago. Nung ko kita ko dago, ko kita ko di kinengan. Manikit minggo to kada, to kami dikit traw to kada, da mamalaman di Ekaristi. Ko kita to ko di kinengan, natutunan to kinengan di Ekaristi. Mantok na para ko nga, ito na katapatan. To ikinengan ni di paintahang di Ekaristi, ami da bos dito ko da nung katutun kadago, kasama kadago, katutun kasama kanagi di kinengan tama. Kada Jesus, zo ama zo nga iso. Jadi iti katapatan. Katapatan ipinintahang di kinengan montok da ko. Ulangan ko wago nung nakatutunto ko di kinengan, nakatutunto ko. Katutunto ko di Jesus, nakatutunto ko di kinengan. Ipambasahan ko mo devo nagi inangot ko nga kakumay nagi da katapatan. Katapatan na po diti nga so mo nito ko insult ko di too humble kadang-kadang nga aw nagi basi. Too humble means zone po diti nga agumo doso awzo kapadan sumamo di kinengan. Awzo kapadan da melayani. Nga kiba iti penentudukan nagi da panabasangan da paguhu diozu da memundom te ke agiu tentang komoditi original sin, we are weak. Nga kiba iti original grace. Kumusta na pa nga nabalakatahan to ko di kinengan paghuhay. Sehingga di kinengan ni monodo diti pamagunan. Avasi ngabi tinado ko kay kinengan. Maza do kelemahan do toko, kemungkangan do toko, nato toko. Nga kakal po bagu sakramen da panabasangan da papaguhi iti grasya da montok da toko. Iti da pagi itu ibambasa no kumaduvo inong toko da kosaban bayna iti nga minubos isanti pita da izyozuno po nga itinahu no pihi ipadri ngavi da daun laja tinahu to bitwa iso tinimungan da tuhun nakapipadan da humozaw kaapazaan ngavi da kinengan imamahaw dia zu da humabus manta totuvong kuma de dinavaw paimazaan disido. Iti katapatan ipinatahak di kinengan de toko manta toko katungan nga bayno pempasi toko id dinavaw di kinengan. Tawi na pa dito pinay ko ngabi nga kakamay diti kaposison izono kaposison kadi kinengan minabos pinapatuduk di makiki ang abidaw zotakaw galin di bos ti fariditino to sakramen sakabin panamazangan hobi po iti Ekaristi so nganto ko po dakatoy mo mamalamay diti Ekaristi nga anuan to kadi kinengan da kaposison sa lajur nga iti Ekaristi sakramen panamazangan tinak di kinengan ipintapasi datakaw nantakohot to kadi kinengan to ikinengan sandi minanak diti damontok na toko to nopus teka naginavo toko di kinengan id kaposisyon na toko. Inagitaro ba na tapi ko ngabi id program di natul di panabasangan diti id paroke diti kiba iti campaign da menuhu da za datino 9:30 to 12:30. Jadi mentok diozu akan ke kiba extra da za kiba ngangande so supra gisa dakot ti nga abri da manahuad
Mikot kyo de PPC Hall di St. Michael 9:30 mimpun gesem do pukul 12.30 tu iso nagi penong ketahuan toko dikenengan mentok do kaposison. Menampasi toko tuhun subay nagi isaino po. Akon ko tuhun pada Katolik tuhun toko nga senan tuhun. Tu nasangan ngawi toko dikenengan. Tapi mana po menurut di rektor nga kauder madara satu tinis taut. Esa anto di bena auto kanihan lah. Nga tidak apa. Berita kau dah magirurukut, magito ka paghihum. Kibaga paghihuman kani. Jadi mikot kau nung apa kan udah setaut satu tin nga barakat keningan pengang pay Diosu. Jadi kada hivay tabli ko ngabi apa se live streaming mas diti mugad to kau diti. Kyo bisa mo to kau nga distant kakali pengkakali the 1 meter the distancing ko to kau kyo the tino. Isa po bago terlalu di pena nga tadaw de tina. Jadi pada sini nga kakal po kiba pempasi tina ko mangini ko sai. Nga sunung to amo kampay di paganakan be na mahoing nga sambayang tamemo. Jadi mentok Diosu de hamin miampay ko da paganakan habi no ikiba tina lamazon Diosu kyo. Lokon po ko lumamay di manarit kay magagung nga sambayang, paling penting sambayang montok de mahoing tina. Role model pa nga terbagi dego tamemo nga Bunda Maria. Nehan to kay Bunda Maria role model montok de tensanan, lebih na montok de tina. Tu kono po ko sabar, o kono po ko tamemo de faithful sambayang kuma dikinengan nga faithful lagi isido kuma di paganakan di Abitwa id Nazareth. Jadi mantok di tina ngawi pemasin pada do ketabian menandak do tadaw do tina mantok Diosu balakat kinengan temi mapingan pay Diosu imi sada grite nga obitan dagay Diosu di sambayang do kapiman ko gida di balakat tabitwa di kinengan i paganakan di Nazareth id keposisyon Diosu. Mantok di tanganak muhing kusahi. Baik na pa nga cadangan da father na politikyo. Hadiah montok moheng da tina Diosu nga res abuli magansak abuli manapun-napun damin. Tanak moheng kusay manoda ngawi diti. Jadi itina pa moheng tondo nga res ko mandan ko na po da jemputan sengyan da makan. At least kiba makan bersama. Montok da paganakan bay no. Dahil hamin itina pa hadiah nga sukup no. Dan untuk dapatkan kamu makan bersama, berdoa bersama, dan igal di bos kuditina tu moheng tendu rescue. Mustahil tidak pernah masak 2 bulan sudah PKP. Panai na magonsok kiti moheng kusay ngawi diti. Nung opoto kay opoto nung kiba hobi hobon jikay lah. Takon na pada father nung ano akan ngawi da father sister diti. Nga sa pago muna ko to zo kumatay sananto nonton ko dikinengan da timpo da gracia da abitwa hidang deti kalau no tumiambus mengazo membantu dengan dikinengan tu kinengan no ipinapiso pinapaiso da toko ikinengan no inakaikot tatanga da toko da mambito da toko tu ikinengan no ilahan ikinengan no ikatapatan ikinengan no ikaposisyon montok tensan da toko inutumbazan ngandaw kalau no ditapni ko ngawi mikatikinengan dari meja de karusiditi do natumasan toko do pengen pa ikinengan da toko dari kaposisyon ipaganakan lagi ikaposisyon da toko sandi. Tapi kung ngawi kalau di sambayang di kotumbasan. Otumbasan zo isok kinaingan itama tafakas menodo da tavan tanah da savia bikonenu kita aw kita otumbasan zo iso Tuhan Jesus Kristus itanak 20 soon nanak di kinaingan nanak di tama da paguhu savia bi umul kinaingan mantad kinaingan Tanavaw mantad tanavaw, kinengan tatapot mantad kinengan tatapot,
anak okon ko tinodo. Sopi mionsi miampai di tama, mazak di sido, o salve abi dona todo. Mentok da toko tuhun ngavi, o mentok o pemosizan da toko, seminodot isido mentar syurga. O mazak di spiritu tabitwa, nadadi tuhun da idi hahangai Mary, om nadadi da tuhun. Mentok sebab da toko, dona kapapak id salib id sibo di Pontius Pilate nondo so isido id kapatazon om nahobong om timinongag vago ontok ditadaw kumatahu id kotonudan miampai di buk datong bitwa menin sabat isido de syurga om pino ikaw dedi abadanan di tama mikot me vago isido id kebentugan de mombisala disengimpasi om nangapatay om kapamalintaan daw ay sa may kapupuson. Iso itu tabitwa ituhan imanak ada kapasison imuzu manta ditama om ditanak imiampay ditama om ditanak dasambaon abantugon may inakabos maza di profeta ngavi atau mazanzo iso eklesia tabitwa Katolik om apostolik mga zozo de iso kapasuan mantok di kepahyangan de dosa ngavi de manad anda zo de ketungagan di nangapatay om di kapasizon de pamagunan de mikot amen mantadno do painsoo di ketungagan ngavi de toko do papatihombus di kalaja di Kristus kanuno pohombuso de toko i kehizaban ngawi de toko dari Tuhan. Sisimbana pada toko nga dondagay nogi di kalajano. Dondagay nogi di kalajano. Medabos i Jesus izono ilahan i katapatan o mikaposizon. Aiso isonguhun do kanu mikot do ditama nga mamaza no dogo. Sumbayang toko mentok di gugumompi ngawi di panon di sido isang ti Papa Francis sa Viave Bishop Omfada ngawi do kanu noda izyoho do kavakasan do gumompi tavavasi di panon ngawi inakahansan di gugumompi tavasi doy diho kanono sumbayang doy di Tuhan daun dagay nogi di kalajano montok de Iglesia to bitua daw. Sumambayang toko montok de gracia do makinongaw hobi atahang di oho di Jesus. Doit ko posizon do toko do tikit tadaw. Moy do zo toko nga kanunogi do mikot do ditama maza di sida. Kanono sumambayang do di Tuhan. Daun dagay nogi di kalajano. Montok dosa biavi ibabay no it hamin ngavi pointanot diti kosohimban mi tihombus kalamazan misa tabitwah i kopyuman kozodo no koin sodu manta di kotindapan di Kristus doy di Eucharistia tabitwah sumambayang toko do kosompu toko no da wagu miampai di mamamasi tubing ginavo do toko Jesus Kristus doy di kalamazan do Eucharistia tebituah do toduk tadao kanono sumbayang do di Tuhan don dagay nogi di kalajano sumbayang toko mentok di sumakit ngawi doit hamin pangusapan toy ko it damin ho hobi no ngawi di nakakanday do tuluo gizuk corona do hingasan noda di kinaingan izyaho om kabakas do di kahansanan deho do kabentugan selajul kanono sumbayang do di Tuhan don dagay nogi di kalajano idbuhan kohimoditi kanono makitampung di Sangti Maria tina do toko do sumbayang montok do toko o montok di pinokin sianan nga do toko kuma do di kinaingan itama do kabinsianan miampai sumambayang Ave Maria no penuh kode gracia miampai diau ikinaingan
Mabitua kay tanga da sabi habitondo. Mabitua ituva ditinanu Jesus. Sancti Maria tina dikiningan. Kinsenay sikoy tutuhun ngavi mamidoso. Da babay no ontok jam da kapatasan sa. Amen. Oy Ama, izyaw no inontododon do sa bavikavo do kaposizon. Kaposizon di daun tinan o mi daun sunduvan. Sembayang zikoy do sabagi do itanak no ngavi. Kabagi na dagay ititak no tagazo do kaposizon miyampai di sentob aiso do kasifatan do memimon do kavosian di do it kaposizon di ho. Maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Azo ko na Tuhan kiningan dosa bibinangun tumasok ko vosyano nakatimo zikoy di loti takon sa diaw. Tubari tanah ang pelajar dahongon ngabi do tinaw tuhun dumadi maiti montak dagay di loti do kaposison. Azo ko na ituhan kiningan dosa bibinangun tumasa do kavosiano nakatimo zikoy di hing anggur takon sa diaw. Tubadi kavas anggur kalaja dahongon ngabi di tinaw tuhun dumadi maiti do tinumon do kasunduvanan za. Imang sambayang iti pinay-ngavi, da kahubukanku Dios ngavi, o tayo manada da di kinaingan, itama tavakas. Oy kinaingan, imaza di kapiyahanan, kaimazaan, antakan, da dayti kahubukan, nakapamadan di dagay da magi ngavi da iso huguan kiningan tabakas kozo panakno sumambayang zikoy da tunakaykot zikoy da mangiho di katapatan mamadadi zikinada di dagay da maza da lahan kaposizon kosudong maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Ituhan miyampay Diyosu Painsabato o ginavongavi Diyosu kana manak da kapadang katawhadan ngavi da di Tuhan kinaingan da toko. Tototopot da katunu da matuhid iti kalaja za kapamosisan za da isa via vitimpu da mangazaw diaw ay Tuhan nga itimpu paingahib da sa viavi da mambantug pokozo vago diaw untuk i Kristus ikahapasan za do nakapapak. Maza da pahubukan di tinandaw Novit disido ikahubukan ngavi haid kuma dari ketuhukan idi katapatan di salib. Omaza bapatak daw sendi de diaw montok kapamosi zanza na kapapakita diaw sendi de idi padri i altare omit tananak kambing biri-biri daw kahubukan. Iti penogi na hinguban miyampay kaandasan da paska patitikid tanah patitikid tuhun da umonsikaw kozo id kaazaanu ipa kuasa ngawi pa syurga. Miyampay tinimungan ngawi don tasab umazaw sa ngovian di hozaw kapazaanu miho pupusan do kabentugano da maso mangazaw iziho.
Patotopot abitwa ko ay Tuhan. Itovud da savyavi kabituhan. Itinapogi da dizono da abitwa ititak ngavi sumambayang zikoy. Maza da papasondot di spiritu no. Da ditingavi megal bohobo umatu. May da ada da itingavi da montak dagay. Di tinan. Omza. Di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpu dan iman patubuso isido. Om nasagak ko sa siminuang dahil konda sa andaw. Minagano isido da loti. Minanak dok panang katahodan ngavi. Minangakib di om pinapatak di kumadi makikya ngavi daw. Omos bos. Onua iti savya vikaw. Om pangakano diti. Tu itino itinanku. Ipatakon may montok Diyosu. Idlahan miya gadi, untuk napongo imakan min sa sodop, nano disido isa sa van. Am insan po da minanak da kapanang katahodan ngavi, pinatak disido kumadi magkikya ngavi daw, omos bos, onua iti savya vikaw, om panginom na manta diti. Tu itino isa sa van di zaku, iza di batas kabavago, om aiso ko pupuson, ipatunguan may mantok Diyosu o mantok tagumo, mantok di kapahyangan da dosa ngavi. May na iti doy kaandaman dogo. Ikatapatan tahom lati do katumbasan. Itinapogi da masizikay mamalamay di kaandaman di kinapatazon om kinatungagan daw. Patakan sa diyaw ay Tuhan ilauti da kapasizon om isasavan da kapamosisan. Manak da kapanang katahodan ngavi dan nikitan zika diyaw da kapadan da dumbangan no o manampuan da diyaw. Ahudok ko za izikidas mambayang da magi da tinanam zadi Kristus o timong zikinada da iso maza di spiritu tabitwa. Damay Tuhan Eklesiano, paintongkap it patotongkap di pamagunan. Amobita na sa sido de kapanuan na tahuat sa kaday. Sangavian miyambay di Francis, Pope Dagay, John Bishop Dagay, Savia di Padang Ngavi. Onda mo nagita pinay Ngavi Dagay, inaw ako daw pidikahan sanan di katungagan, Savia napatayad ko siyanan no. Tay mo na ziyoho din navaw do vos no. Kasi na dagay savya vis mambayang sikoy. Damiampay di hahangay tabitua Mary, tina di kinaingan, Sancti Joseph, Sabado sido. Miampay di apostle tanga bitua, savya vis sancti, inakapopon sikaw diaw di po umpus di umulan ngavi. Kanus ka na dari kavosyan, na dumadi da sampit mungkus ngavi da kaposizon selajul, ang mangazo, ang mambantuk diaw, maza di tanak no Jesus Christus. Maza disido, om yampai disido, om idisido. Oi kinaingan tamata vakas, idi kopisaan di spiritu to bitua. Savia vi kebentugan om kapantangan nga diawno, mentok so hihinaid, ay so kepupuson. Dadi ponu di mamamasi, naog maza dok pangian pangkinoingan,
Katama zikoi damabos. Tamaza di syurga. Abitwa no ongano. Mikot oko pemerintahan no. Hisap no. Oimaan. Negal ingkano da syurga. Takon dagay darariti. Aloti za ta sasangadaw. Ompohyang o zikoy o hasa ngabidagay. Megal dagay di papahyang di santo mamuhasa gumavan dagay. Kada zikoy o vito doit kembasatan nga pagabaso zikoy no mantad talaat. Pagabaso zikoy ay Tuhan semambayang zikoy de mantad patitikid talaat. Katahuad do da manak do pibabasan itadaw nga bidagay da maza di sakaday do kasenan no. Penggabas zikay na data may mo da mantad dawso om pentampasi mantad saviavi kasusaan kinavo. Da maso zikoy pengandad di kahansanan na bituhan om di katan di mama siza i Jesus Kristus. Ay Tuhan Jesus Kristus minabos dari apostol nga no. Pibabasan timponan ko diyazu. Pibabasan ko takon ko diyazu. Kada intong de dosa nga bidagay. Nga do idi katumbazam de eklesia no. Katahuad do da manak de sido do pibabasan pisaan ikatanudan miyang pahizab no. Imamamasi mamalinta mantok sa hihinaid ay so kopupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan. Miampay Diyosu tumoy mo. Miampay sunubano. Kanunodi magitataak da tanda do pibabasan. Tumpa to kinaingan. Mangido kalidoso ngami di pamagunan. Kasyanay ganay. Oy domba kinaingan. Mangido kalidoso ngami di pamagunan. Kasyanay ganay. Oy domba kinaingan. Mangido kalidoso ngami di pamagunan. Ano ay sikoy at lubasan. Intangay idomba di kinoingan. Intangay isido. Imangidu di dosa ngawi di pamagunan. Abitu ano sentob oho di makan dan bisa sedop di domba. Tinan Zadi Kristus magabit totoo dari kapasizon selajur. Amen.
Kanang sumambayang. Kanang ay kozono do pointin dapo do Tuhun ngawi no sumambayang sikoy ay Tuhan. Ombu ano no isontob non subano miampay misterium ngawi don syurga. Do dumapas mantad kalalahan ngawi haid kuma do kobaguban do kabasison. Maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Ituhan miampay Diosu. Tinduku kono montok di balakat. Ikinoingan imaza di kinatungagan di tanak tontay soon nanak daw. Nung sikaw da papatak doy Diosu. Di titak do kapunabusan om kogampisan. Manak na da Diosu do kaandasan maza di balakat daw. Amen. Isidono da idisay da kalaja kapunabusan. Doon nakatoy mo ko di titak do kagabasan ay sa kapupuson. Mamadali na da Diosu da tumungkus da tungkus sa lacur. Amen. Izyozo na da inakatungag da miyampay di Kristus id kapasuan maza da katumbazan maza da mamamasi id kalalahano totopot da dititana kasampu na da miyampay di sido id tana uhiyon da syurga. Ibalakat ti kiningan tapakas kozo, itama, itanak, espiritu tabitwa, sumandot na da Diosu, tumimpon, miyampay Diosu so hihinaid. Amen. Ugad no, pabalo no, abal tavasi da Tuhan.